voini September ni som pasari kumsang ni somni panga nilai ni ani a in zawain chibaile vekule school pakhata thokdun ani zonin anthi Sesawngah CTI Primary School Zirtirtu panhi chuani zonin anthia pakhat zok hi an headmaster ani CTI Primary School Zirtirtu pu H laltlan nunga kumsomli paruk CTI Sesawng chu ni som pathum thlakwa kumsang ni somni panga taidar thumle minute somnga panga khan cancer wangin Greenwood Hospital aizola athia atuk chundal som panhia avui liamani an headmaster pu PC zo thanpianga kumsomnga pakwa munga khwa chu ni som pali thlakwa kumsang ni somni panga jingdariat le minute somni panga khan stroke wangin Alpha Hospital aizola athivele a pu PC zo thanpianga hi ni som panga thakwa kumsang ni somni panga chundar som panhia khan vuiliam ani CSS noya thokten attendance thelu turin an shiatir GAD chuan nimin ni som paruk thakwa kumsang ni somni panga khan administrative department tin hena lekha thonin voina Mizoram sarkar noya CSS noya thokte sit-in demonstration an huai hothutar langin sarkar ruwa manna siam kal zonga malakna CSS noi thokte hi tel lo turati anni anti hetianga ni wanghian GAD chuan administrative department te chu an noya CSS employee te nimina an attendance record taidar limha ngeya atulanga malak ani theina tan GAD deputy secretary hena thelu turin an shiatir post matric tribal scholarship semtheilo semtheina turdilna pomsak Mizo zirlai titana post matric tribal scholarship kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni pali kuma la sem kim lole kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni panga tana zirlai tinhena semtur Ministry of Tribal Affairs in cheng vaibel si somnga point pali pani Mizoram sarkar kuta apek felto semdan tur chungchanga Central Finance Ministry in dan shanga zamte Mizoram in alaman thelo wanga one time exemption an dil chu Thotani Khan Phalsakani to Department of Expenditure Ministry of Finance chuan Mizoram sarkar shiatir Mizoram zirlai post matric tribal scholarship dongtur kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni panga kuma miteba ka kumhasa kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni pali kuma zirlai te don tur chengwai bel cheriat point bial pasari lapek lo popek the ani don ta ani Ministry of Tribal Affairs chuan July ni sari kumsang ni somni panga khan zirlai te tana post matric scholarship semtur chengwai bel che somnga point pali pani chu Mizoram sarkar kuta alo hlan to a andan tharman tur Mizoram sarkar SNA spars wangin voini thlengina semtheilo rengani Mizoram sarkar point okas ni som pakwa kumsang ni somni panga khan central sarkar sumpek dawlet na tur maching share cheng vaibel chenga point paruk bial apechuak venghal bok post matric tribal scholarship sum sem thei mai tura hian hunrei takhar satna lo thenwangin Mizoram sarkar chuan finance ministry a thlenin one time exemption from SNA spars model adil na hi thotani khan October ni somthum pakhat kumsang ni somni panga thlengatan a phalsaka ama angin scholarship asimle thei donani CSS noya thokte chuan nimin khan join OMFL vaivakona sarkar an thilngia te ti hlotin sakphutin sit-in demonstration an nei All Mizoram Centrally Sponsored Scheme Employees Coordination Committee huai hotin sit-in demonstration hi nei ani a AMCECC shrai tu te chuan regularizations of Centrally Sponsored Scheme CSS Employee Scheme 2024 chu CSS Employees ten an laman thelo na chan chingfel turin sarkar lamin malakna engman la nei lo thu soin sarkar ho tu tenen po mu maltaka soi ho na an nei lo thon soibok DPNAR minister hena tunai khan anhar satna le anthil phute an thlen thu CSS employees ho tu te chuan soin sarkara lekha representation thelu tura DPNAR minister ina aron ngen angin an thelu ti an soya chuan lekha thelu po chu abo zuini in an soibok hetiang ani zelwang hian lo theilovin sit-in demonstration chu an nei ta ti an soyani CSS noya na thokte hian dan lo angalak tia chief minister in Independence Day lomna asoi chu na anti thu soin CSS noya thokte hi danang thlapala kan ni a dan lo angalak kanom chuan dan lo angala tu te chu zong chhuaka action na takalak ni ro se antibok CSS noya thokte hian nimin vek khan Mizoram hun sanga sit-in demonstration hi an nei bok ani tharuk chungin sai ranga electric train tlantir man tum
Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan Sairang Rail Station atloa Sairang Rail Service Hedi Zir Train alani ri chu electric train ani vathei nana mala chak turin ashila tharuk chunga peimanan tumthuan lo shil Puke Vena chuan rail tlan mek na pathum Sairang to Guwahati Sairang to Kolkata le Sairang to Delhi hi atlem thamthu station official ti chu soipuin Sairang to Silchar service ni tin omthei se du thua soi chu railway official te point o manti thuan lo shila Guwahati Northeast Frontier Railways General Manager soipui tura an lo ngen na chu bo zui pui atum thua shil ani renin kuddo aron chom Mizoram Sarkarin kuddo khapna bil apas masato Zawatlaw Bualnel Cabin Kumino Gazni Somni Pasari Khan Mizoram Assembly Sessiona Mizoram Prohibition of Bakery Bill 2025 to Social Welfare Women and Child Development Minister Pilarin Puin Apulutani Kha Eptulamin a Christian Lautia Ringan Soiho Nua Mizorama Kudo Kapna Bill to Pasanitani Bill Pass Bo Zuiran Angai Mizoram Sarkarin Sairang si Muya Railhead Alolu Don Wanga Hetianga Bill Alo Pass Diami Afakum Lea Tuti Ruali Nogasni Somni Pasari Kumsangni Somni Pangamaya Assembly Pumkhani A September ni Som Pathum Kumsangni Somni Panga Railways Le Station Honani A Hey, vo in ni som paruk thakwa kumsang ni som ni panga a internet a thlak viral na satak pakhat chu aizola kuddo thlak hi anita der mai www.mizoram.assembly.in lama alandan hi chuan bil hi law department lama tagin ti fel alani lovina langa Mizoram Sarkarin Gazeta Publish huna mantor ani bok hei hi arang lama ti fel ngai ta kuddo kan nei claim state dang kuddo 24 hours chunga thon kirtur Social Welfare Department chuan kuddo hi survey nei to ni ti Minister Pilarin Pui hian Assembly House a soya aizola hian kuddo somthum chuang shet nan mizotilin anom mek ni ina soi he bil hi anun rong lova Mizoram cheng mek te zinga kuddo te chu enkol zuya tuam dam dan thenga Beihpui na tur a omni in Minister hian lo soi to a state danga tanga kuddo lo lut an omani chuan state level relief board ten an buat sai receiving centers an siama an da leilok photanga Dakar somni pali chungin an local na mun le state ta thon kirtur ani ang bilina tarlan dan chuan kuddo te hi police officer le sarkarin man theitura thunei na pekten an man tur ani The Print CM interview The Print online national news chuan September ni som pani kumsang ni somni panga khan chief minister pulal du ama an interviewa chief minister chuan Sairang si muitheng Rela lo then tak wangin mi puin kuddo an pungchia mangti an lauti asoya hemi inven lok na tan hean Prohibition of Bakery Bill 2025 apas ani thuashila state danga tanga kuddo lo lut te chu sarkarin rahman na fel tak nei sa in Beihpui don ti asoye ILP tangkaina anasa zwala tona ILP counter omsa te khu Atei in an bei thamni in soya omeka kuddo lo lut te anom chuan ILP neya lo lut an niang emti mol mai hi mi pui zo na ni Sairang si mui chau lawa rela din chuan din na pianga ILP endik na mun siama tul khop mai police shim po railway stand bik liao in pot chop lovin duty nei angai ni ina langbok Prime Minister Modi apian champual marathon race Mizoram BJP thalai ti chuan Prime Minister Modi apian champualin marathon race an buat saidon nimin chonu dar khat khan aizol press club a thuthar thedar tu te koma he thu hi soin BJP Mizoram thalai president Purobinson mal somtluang amhar chuan Prime Minister Modi apian cham September ni som pasari pual marathon race Modi Yova marathon hi India rampuma September ni somni pakhat kumsang ni somni panga buat sai tumani a he ni hi cholni ni wangin Mizoram a chuan September ni somni inrin ni a buat sai tumani thua soi marathon race hi bong ko na tagin ram nun veng konga tlanin lamwal thleng tlan turin ro man na siam ani loman dondan turte pakhat na cheng sing khat medal le certificate panina cheng sang sari medal le certificate pathumna cheng sanga medal le certificate tlan zongjong ten certificate le t-shirt andong vek don bok ani Civil Hospital aizole lungleitiamin District Hospital ten anni turang anni phalauna sa Indian Public Health Standard Norms in aphutang chuan District Hospital te chuan damlo in admit tan general medicine general surgery maternity pediatric newborn isolation case critical care post-operative antenatal postnatal te an nei vek turani line Comptroller and Auditor General of India CAG report 2023 na tarlan dan chuan Mizoram District Hospital ten an nei turang an nei phalo hlom
he report lan dan chuan kumsang ni somni pakhata tanga kumsang ni somni pani chung khan district hospital sia ha longtlai scholarship ma mitle sai to la te ENT case wanga admit pakhat manom lawa mit wangin district hospital longtlai serchip sai to le na thiala te admit anom lo bok ortho a hian champhai sia ha longtlai ma mit sai to le na thiala admit anom lo bok CAG report in Tarlan dan hian den talabik champhai district a mi som paruk an admit bak district dang hospital a admit anom lo psychiatric wata lungleya mi somli admit an oma district dang zonga anom lawa SNC iwa serchip scholarship ma mit khozo sai to le na thiala te dalu anom lawa ICU wa dalu hi district hospital aizola le champhai ti lawa chuan anom lo kumsang ni somni pakhata tanga kumsang ni somni pani IPD Pediatric Services Saitwal District Tilo State Chunga District Hospital te chuana omveka ICU hi aizola le champhaya chia om thungani Scholarship District chuan orthopedic ward an nei lo chungin orthopedic dam lawan en kola khozol hian obstetric and gynecology ward nei lo chungin hetiang natna nei te hi en kol an nei bok CAG chuan District Hospital te hi hetiang din huna an din chan chiang takashil an ni an be seilain Mizoram Health Department chuan February kumsang ni somni pali khan IPHS norms in aputang specialist nei hi district hospital tina an nei phaloti zong an shilani anti Nimin Khan pulal du oma Chief Minister chuan Beihpui kholozo pui atel puya Association of Tour Operators Mizoram Atom Tourism Department le Agriculture Department tangkopten agro tourism choi kanan lozo pui hi an buat saya champhai not bial to MLA pu engineer H ginzalala chu lozo thleng tu ni in Director Tourism Department Pilal Roding in hunakai shwai ani Chief Minister pulal du oma chuan thu soin Beihpui khwa hi pile pute changa mitai ma na tho ngai sang khwa khodang ten puran chok na ni a boini thlengin chomnungin an lom zel hi lo momati tho soya sarkarin kunna thok tu te angai sanga aza an kunna thora te lompuya mal somna dong zel se du sakwangin sarkar department bua sain man aloni theita hi lom momati tho soya thingtlang lo nei hi ban san thu the ni lawa zoizoya kalsan ni theina turin sarkarin ma alamek zelani ati Beihpui le champhai inkar kong hi Nisits Road noya leiturani a heyan kan economy na satakin ati puibe se ni a lozo hi tourism nga kalpuya khwaljin tamjok khodanga hip theitura ruwa manna kalpui me kanibok Beihpui khwain ramngo anne thatwangin model village chata na thlan hialani a athok tu tur company nen point remna thuthlung peifel thokhat to ani heyan khwajin te hip theiturin masona tamtaka kengtel dona na sataka cheibol tu ruwa manna siam ani a khotwal mi puite point khwajin te dong song theitura hoi homna te neya mi panchak ni tur manlai thilhui hum hal konga tanna sau turina cha bokani champhai not bial tu MLA pu engineer H ginzalala lozo thleng tu chuan kanpi le pu ten lozo run puyan nei thin chu chunjoma omcho alom omlea tourism ne na kal kop theitura ruwa manna omchu lo momati tho soya rampon mi te pon an tharna salhia hei lo nei tu te ti chakna ba ka jin mi te hipna man ropoi mu takani a chomnun zela tun ai changtung zoka kalpui ni theina turin taimata ka na thoka ngai to na zawjok nei turin kal khom te asomani he huna hian Dr Vanal Thana Education Minister Pulal Thansanga Forest Minister Pulal Muanpui apunte advisor to CM political pu Vanal Chiana DC khozol te point thu an soyani Nimina Beihpui lozo puya hian sarkar department official aizol khozol champhai le party shwai tu ten antel pui ani Mizo Idol judge turte ashiata LESDE Mizo Idol season 8 inti siakna nei meka endik tu turte ashiata judge thar pathumin inti siakna an endik dona zone chuan LESDE Mizo Idol season 8 judge tur hi nimini som paruk thakwa kumsang ni somni panga thole ni khan apuang Mizo Idol judge turte hi zai le rimoi ba ka hlaphwa lama tonchat nga tak ke minga te zai thiam larja wile Mizo Idol season ma sabera pathumna mingte te ni a ani pathum hian kar le thole ni September ni somni pathum zandaria ta first round in ti siang na tran tur chu an endik ngal don ani zonet buat sai LESDE Mizo Idol season 8 nei meka hian application form lak chhuangai lovin virtual audition mangin August ni sompanga tangkhan mani zailai video thelu the ni a video thelu the hun top August ni somthum pakhat thleng khan mi zasari somparukin an zailai video an thelu ta heng video lu te hi endikani nuwa tun tha ni ko zan khan audition result hi puan ni in mi za panga in first round an lut
mi za panga te hian tun thlani somni pathum zandaria ta tangin first round inti siakna an tran dona inti siakna hi Zawnin studio tangin live apek chwa thin ani don ani National Conference on Agriculture PPC vanlal ruatatel Mizoramin kan mamober chu farm road tha ani minister PPC vanlal ruata agriculture minister chuan ni auto National Conference on Agriculture Rabi campaign 2025 New Delhi nei meka atela Central Sarkara Ministry of Agriculture and Farmers Welfare chuan conference huai hotin state changsanga agriculture minister te som anni a nakum rabi season in puacha na hunatan conference bua sai ni in malak dan turte soiho na hun manani agriculture minister chuan thu soina hunte nein Mizorama agriculture sector in kan mamo ber chu farm road tha ani thosoya Mizoram chu tlangram kan ni wangin in kalpo zungzung hara furwa tu tamchang phei chuan le min na sa thina farmers titan po har sana tam tak a thlen thina ni ati farm road thazo kan ne thina central sarkar tran puina kan mamo thua soibok wet rice cultivation hi tona hectare sangria za somsari panga zawa kalpui me kani a hengba ka hian WRC tana la man theitor potential area hectare noi khat sing thum sang kwa za thum somsari pani alom thua soye National Mission on Edible Oils Oil Palm Scheme noya man lak mek thote soin oil palm hi Mizorama athadu emema farm road kan ne thatok lo wangin oil palm ching to te point har sanna an to mek thua soye National Mission on Edible Oils oil seeds noya rapeseed le Nigeria te man lak mek thote soin rapeseed hi achi seeding quintal thum point pasari paruk sem ani to a Niger po achi quintal som sem ani ati tuna hian district shanga block demonstration te po kalpui mek ani thuatar langbok tungbi ka sarkarin tran alak chhole mek thu soin tung promotion tan hian action plan noi za thum som kwa pakwa point pathum pasari chu sanction a om to a chakzo kamhalak ani theinan NMEO oil seed scheme noya tung hi telve theini se ti in Union Agriculture Minister chungen buka tundin huna hian saitwal khozole serchip district ate chung ko zathum somthum pakhatin tung hi anching ve meka kumthuma tanga kumli chawa chuan ra tan be se ni ati National Food Security and Nutrition Mission noya field pile rajma bi ka cluster demonstration an kalpui mek thutele rice pulse cropping an kalpui thute soin thlaichi po quintal somni pali point pakwa bial sem ani to thotar langa rabi season lo tura po icar second PR le NEH tenen thokhovin malak chhozel tumani ati minister chuan kokwa chungchang soin national kokwa conclave jorhata neita ka po telve thutele kokwa hi Mizoram leilung nen ein mil emema farmer te sumlak lo alo tam deu deu theinan oil palm le tungnen kokwa intercropping tura malak antum thutar langa hetiang turatan hian kokwa seeding quality thatak angai dona Mizoram nge ai karnen tangkopin nursery hi bun theini se ti in central sarkar thopuya som ngalbok tlangrama cheng kan ni wangin central scheme tam takhi ani nang taka kalpuya har sachina chu wangin kan leilung le sikle sa mila Mizoram tan big scheme dwana tol tho agriculture minister chuan soin chutiang turatan chuan central sarkar puina an mamoni ati agriculture and farmers welfare department atang hian minister hi piramdin liani IAS secretary pu arlal nunzera director le pulal ming muana rentlei joint director ten antroi omni in nimina sarkar thu chwa chuan atarlang MNF thlain omti pui Mizo National Youth Front MNYF chuan thu chwa siamin Mizoram sarkar na thotlang taka kaltheina le masona project shanga sarkarina achorim CSS employees in telcom ten an service chungchanga anthil phute hi om kanti puya lungoi lo nan lantir dan po za kanti le anti MNF sarkar lai khan master role thokte din mun siam tha in provisional employees a anlu chhodan siamani thotar langin MNYF chuan mitam takina an chorto CSS employee te din mun siam tha a da nge na dan the Mizoram CSS employees regularization scheme po a committee big dinin MNF sarkarin asiam zawmana mase election model code of conduct wangin man ani talauti in ZPM lo sarkar khan chudan chuni somparia tharukum sangni somni palia ti chwani thuan tarlang MNYF chuan he dan hi office memorandum mangin ZPM sarkar chuan aphuar zuiti tar langin checklist som pani z ni somni pakhat thasom kumsang ni somni palia ti chuakin CSS employee te zom theilo tur condition te siam zuya work charge sa thokte MR thokte le anghet lawa sarkar na thokdang te regularize dang he thin danang lo taka ZPM sarkarin dan khirtak checklist sa siam chan hi ZPM chawdu sakwang ni inalang
CSS employee ten in koldana ZPM sarkar hi afim khurviaw lo chuan thil thalo jok thengma se tuma andem theilawang anti MNYF chuan ZPM chief minister Zawnin takhian election campaign laya inzorna na mipuima a CSS employee te lo tiam to anga malak le silo wangin CSS employee te anlung oi lo ti kan shati in ZPM party in sarkar na an siam tiratanga ZPM chauti kalphung thar anwar chhozel wanga CSS thoktu te hi rabbet anni ti achianga an shat thu antar lang lungleya state university demand committee andin nimin ni som paruk thakwa kumsang ni somni panga chhun khan MZP headquarters lunglele MSU regional headquarters lungle office bearer OB thukhom chuan Mizoram State University demand committee din anrela OB turan ruat ngal Mizoram State University demand committee hian Mizoram State University lungle da ani theina tan theitop chu amalak zen tuma hemi tan hian chimlam zirlai tele mi poite thopna an ngen ngal Kongsang shagin lungleya NGO te chuan lungleya State University om theina tan mala in anlo soiho to thin ani demand committee OB te chairman Johan mangai zuala ralte president MZP headquarters lunglei vice chairman Lalthang Liana president MSU regional headquarters lunglei secretary C Lalthamuan Sanga secretary MSU regional headquarters lunglei assistant secretary Kelal Chuan Oma Secretary MZP Headquarters Lunglei te anni. Putina NATO Atei semni Freddy VL samte. Enge thengle ta kanche to thawin karinga hansoinon shamila September ni soma khan Ukraine na ramri introm Poland van boruaka Russian drone sompukwa vela thloglu ni in Police Prime Minister Donald Tusk chuan asoi ani kha. Police F-16 le Dutch F-35 te chuan drone palivel chuan kap tha abak te chu Poland ramhun shangshanga antla a chena in le lir theite drones tla hian ati chenual bok Police Prime Minister chuan in Beihpui pani na nulama in dona buaina antel teuber trum ni in asoya Russia chuan Poland beitumna ani lo thua soi to bok Trump upon enge thengle ta Russia churin ange in achita eti Putin chunga Trump hi alom lo viawani NATO Secretary General Mark Rutte pon Russia chu demin Poland le Ukraine chu NATO ina thlop thua soinona Zelensky pon trong satya alawa ataka thilti ahun thu soya UN pon he thil thleng hian in dona zawjok ati chwa hlom thua soi Russia chuan tun nai mai khan drones zali sompanga vel zet mangin Ukraine beile a heng zingami hi Poland van boruaka anlo wathlok lutani tilui ninge yangai ani Russia in Ukraine ado nuwa voitam chu Russian drones le missile te Poland van boruaka an thlok lut photo a Poland hian ado theitabik lo kan ti theyang drones thlok lut te hi Jiran 2 drone an nibera ani taka chuan Iran siam Sahet 136 drone ni in Russia ina siam ve in mingdanga pe ni Jiran 2 drone te hi Russia in Ukraine be nan le in thlak nan amang na salhia Ukraine na ramri introm tho Romania pon aerospace ha Russian drone atholu tho report vele ta anram revila Thawk fighter jet te bokin Russian drone hi anmule ani Poland le Romania ti hian tun naya anram ri nai Ukraine ram chung Russia ina abe wangin anram revilin an fighter jets te an thlo kwaltira Russian drones te hi an mutani Romanian fighter jet te hi an Russian drone ka thlak phalna nei thoma se an kap talawa drone chu thlok bole tani Operation Eastern Sentry Poland ngai dana ni lo hle ani so treaty noya article pali chu amang tani NATO member ten room thaya anin sha chuan article number 4 hi an mang thaya article number 4 noya hian NATO member te chu an pol member ngin na angin NATO noya thutlung na siam to ber North Atlantic Council NAC kaltanga malak dan tur sei hona antel angai ani hetiami rama drones thlolu tir hi ti pal thil thuani theirwalin voitam chu ti pal ani lo mel Ukraine air defense system pumpel tuma thokwalan ni theya NATO ramte engang chein nge an tranwal anin ralrin ti enchin na ta na ti lui ani theibok Poland hi US tho puirin omani a atulani chuan Germany rama American air defense system Patriot tepo Poland ram rivela US yan ason hial mai thei he operation an tran nu hian voi khadang chu Russian drone aron thlole to thu Romania hian a report le to bok NATO po in raring he maya Putinan adu duwa ati theini an du haulo mai September ni sompania Operation Eastern Sentry ti in Ukraine nai lamram ven na na sajokina kalpui ve ngala air defense system le kongdagin NATO chu aringal rup mai he operation hi Poland in NATO treaty article number 4 manga ngenna asiam channa aningal
Poland hian NATO in remna article panga chu amang lawa article number 5 hi NATO in nga na lai mu ni in NATO ram pakhat mel maten an be chuan NATO ram dangte be na po ani ngal ti ein zia kani drones thlok lut hi in be na tak tak ani chialo wangin Poland chuan article number 4 zok amang ani ber tundin munasha thechina operation eastern centuria hian Denmark chuan F-16 fighter jet panhile in dolong pakhat athoa French pon Rafael fighter jet pathuma tho dona Germany point Eurofighter Typhoon fighter jet palile Italy in he fighter tho hi pani an tho tur thuan puang to bok UK pon azat tak puang lovin Eurofighter Typhoon fighter jet atho dona UK hian borwaka jet fuel thunna thona RAF Voyager po atho bok UK Prime Minister Keir Starmer chuan Russia che dan film kurlo tak hi Europe ta na him lova international law bo chiat nani hei wang hian UK chuan Typhoons le Voyager athoni chakna lan tir na mai ni lovin heng thlona te hi NATO ramte airspace ven himna kan himna le Russia in luling zel tur ven nani Ukraine kan thlop zel dona muanna fam kima omma chu Russia kan nor zelang ati tlipna Putin a hian NATO te air defense thatle thatlo ein chin yangai tam takan oma ani ve thei tho control phak lowa thlok lut pal ani ring tu anom vele thowa Russia in NATO ramte avona niangai po an tam mai mase mitam jok chuan Russia hian a thlolu luitir ni ngei nan ngaya Russia le Ukraine in dona in anram akan kai ve NATO ramten anlo hlo ruk thin chu takin a thleng mai ang ti a hloma ngai the ni mase chu em chu thlenlo be sei taila Poland Foreign Minister chuan Ukraine rambo ruaka NATO hian no fly zone siam se ti na rota NATO hian an kalzel dan turan real meka chanchini ngai chang le ri phot mayang u Israel in Gaza Beihpui thlak Israel chuan Gaza khopuya Palestinian ho chwa Beihpui thlak zela nimin po khan Israel sipaite kuta mi somruk pariat an thile ni UN Security Council in thiam lo chantir ma se Israel sipaite chuan Gaza khopuya in chongte chu an kap chim rum mai Arab le Islamic World try to te po Israel in Qatar khopui Doha lu khunga Hamas try to te han tha wang khan Doha in khom man mo an kawa Israel chon dem na salhia NATO atel Turkey po apong zwazing atela Pakistan po ay rosana sa polani tuntrum Israel le Gaza in beina hian atembera Palestinian singruk sangli zakwa sumruk palian thitoa minoi khat singruk sanga zathum som panhin hliaman tuara ruang tam tak chu in chim hnuaya lak chhualawin an la omani mi bolhlo le wanted pasari Pakistana an cheng terrorist le mi bolhlo an te mai India le khovelina a wanted luman tam tak nei mi pasari te chu Pakistana thamuang takin an cheng meka Pakistan sarkar le sipaina antran an backup thlat ani Pakistan a hian milangsar tak ni in nuam takin an cheng meka anjinga parukte chanchin chuibing le lokila pakhatna Hafiz Saeed ani hi elite terrorist ho tupani a an pol hi Mumbai beina kumsang ni parukle 2611 ateka tangkai takani a antrum ni beina hian Judarabi nu pale civil mi poi soilo zathum somrukla en thia kumsang ni a red fort beitu te pokha an pol tho hi an ni panina Masud Azhar ani hi Jais e Mohammed thotu ni a Pulwama le uri beitu te khan ni khamitum khan sipai somnga pakwan thia tam takin hliaman tuara kumsang ni som pakwa khan United Nation in Global Terrorist apuang ani pathumna Zakir Rehman Lakvi ani hi fundamentalist Islam preacher ani a Hizbul Mujahideen terrorist ho tupa ani 2611 Mumbai attack ruam tu berzinga mi ni a India in evidence thatak an pek wangin reilo te chung Pakistan a hian lungina atanga bela chwa thwai ni in tuna hian zalen takin munchang shanga thua soi chin palina Syed Salahuddin hepai Hizbul Mujahideen ho tupa ni a an pol hi Kashmir Valley a chitlain mitam tak thatuan ni pangana Dawood Ibrahim kumsang ni pathuma Mumbai beina ho tupa ni wangle thilswal tam takati wangin aluman hi US dollar maktaduai somni pangani a Karachi a chengin Pakistan ISI le intelligent ven himna hnuaya omme kani parukna Iqbal Batkal Mujahideen din tu ni a auna panen Karachi a chengdunin India tan minhok sakber te zinga antel ani India le US in sumdon tonna tan ram panhi ayo ten inbia tariff za somni pangati niamani lo chuan inrem na be sei ani lo US President Donald Trump an India ram thil siam le bungro sang sang US athon lo tangin chia za somni panga
za somnga lak na tur thupek a chu atangin India le US ram in karbo ruak a thalo chhole a US yan India ramin Russian oil a leiwangin India ram laka tariff za somni panga alak bilwang hian India chuan Russian oil a lei ati tlem mai be se chunga ti ni ina langa India hian US be se angin Russian oil a leite chu ati tlem ati niam tamai si lawa heian ram pani ingkung kaina ti chitani heti reng zonga diklawe ti in US chuan India rama hemi chungchang in biak chunzom dan tur kongjong tu palai masa Brendan Leach assistant USTR for South and Central Asia churon tirta a India ram sana a nimin jing kha New Delhi a aron thlok lutani India ram ayo Torian Rajesh Agarwal Chief Additional Commerce Secretary 1994 batch IAS officer ani a tuntumin biak na hi official alani lawa kongzon na tur chawalani heti lai hian US Trade Advisor Peter Navarro chuan tholeni khan India ram nen in biak ani le don ta a engthil nge lo thlengang ti chu kan chiang chu ti Peter Navarro hi India in Russian oil le wangin Russian Ukraine in dona po India ram deu so taka Modi's war ti tu khani US India in sumdon ton tura in remna trade deal Washington lamin India ram lamin Russian oil le wanga shemna chia za somni pangan lakhi annu kirani lo chuan India hian remna tho siam pui lawang ti Global Trade Research Initiative GTRI think tank grupa mudanani India le United States chuan nimin thole ni kha New Delhi a in sumdon tonna remna kongjong turin anin bile tranta Washington lamin India laka chia anlak towa an thun zuka tolnya manin huamani lo chuan in biak remna hian hun ala du rei de wangti GTRI report tarlan danani US ram ayo Turian assistant USTR for South and Central Asia Brendan Leach ani a soito angin okasni somni pasari kumsang ni somni panga a President Donald Trump an India ramin Russian oil le wanga tariff za somni panga ti punwangani okasni sari khan India laka za somni panga tariff lak to sanen za somnga tling ta hialani GTRI mudan chuan US India ram nen sumdona chungchanga inrem na siam le thoi du ma se US official ten India chu tong kam chale hnuai chha takin an beya antong che em boxia hi India ram a khotlat wanga beidon la lam ni thein an ngai GTRI mudan chuan India hian aram chung leilet nei tu te le thlai ching tu te thar chwale bong vul tu te bong nu te sor chwa agriculture diary hral na niam le nong tur khopin US atangin heng thil te hi lalut lo turin atang khong tlat mel ani India ram lo nei tu le ran vul tu noi tam takte in tun nun na ni wangin sumdo na huang chunga da chi po ni chia lo reng ani kumin kumbul lama tangkhan India le US hi in sumdon ton na chungchanga inrem leilok na interim trade deal nei tumin anin do tran to a inrem na an nei main US lamin tariff tum ni an puanga ram pani te an rem ti lo chin an nei ve ve a US yan anram thai thar chwale bong hute tanga siam chwate chu India rama shalan du a inrem na hian tel tumin nora India thungi ro chuan thai thar le bong hute lamchi hi sumdo na lampo ni chia lowe mire theite te ezonna ni jok ti chu adin na ni US thai thar chwale bong hute tanga siam agriculture and dairy hi India rama shal ni ta se chung ko chomna ta na mang tam takin har sat nan tok nge yang engpo ni se India le US in sumdon ton na kongjong ture in biak na chutran anita a in buk tok le lok na an mu ton theina tura in remna bilateral trade agreement BTA hi kumin March thla tanga bultran ani a in remna masa first stage of the agreement October atanga November kumsang ni somni panga vela nei man be se ani source Hindustan Times bbc.com huna kolvom khati jong kha tun chumata na kanon ti chwale theite chuni e